Wishtinisa Yoweri Kaguta Museveni niwe atushomire budget ejo ariko ingana obutabarwa nshanju na 2 omusente eza Uganda. Ti nshanju na 2 zonka konka ine n'izindi zikugwamo konka ejo niyo figa ito akubasa kugamba tuine ukoroberwa. Mbere mukashaka ntwenda kujuma kureba imbarire neza kwateta amagara g'omuntu abutosha ombyo kwerinda ombyo amagara omukweho mboro ombyo ngenda omashanyarazi omudemokrasia nakaruru ko mwaka ogurkwija 2026 okwenda kwetegereza enshongeji twatayisa omwami kandi honarebo Dickson Zakateshumbwa ubwo mishejja no munyishengero ahabwashema municipality kandi akana akora n'ekitongore cy'emishoro mu ihanga echa the Uganda Revenue Authority. So as a former taxman ebintu ebe namanya kurungi twine omunyishengero wakazo honarebo Dani Kimosho ubwo numukuru akakiko kishengero akakora ahabyenguto intindo nebishayi aka the physical infrastructure. Tegerize ahero horero mushyo Francis Tibingana MP obantu babweju hamwe no mwami Charles Ngabirano akabo munyishengero wa Rwampara ubuyabekiriyemo nuko turabe turi omukashishaka hona Rudani Kimosho twakwakira abantu baterenda musyo abakore batayari West omukashishaka. Moderator Honorable colleague Katesh n'abantu mwena aho tayari TV rukitobwa kubwayo twenda kutara omugishogo kubaramutse kandi no kubendeza okureba je program turukwanura hanshonga nkuruzo yanga especially kwatraine na budget nari oku government etebekanise kushoza kandi katasya omwaka gw'ebya sente oguturiyo ntuza kutandika obare Honorable Katesh ni babantu baterenda musyo nyenda kusima abari kureba TV tweji kandi sime ori gwanje Honorable Kimosho nani mawa kuhereza program eji kuhereza abantu bitu ba Western Region na ibiceke bindi. Honorable Kimosho ukwezo kwa mukaga tukatandika kore kecyetengo abakwende bendera yainaremo abwende n'obwembezi zitakushana including a member of parliament entebe yorumu abw'abantu bakazo from this wazihireyo wazigarireyo wahisyanka. That's true. Forms kazihayo the very first day obubayiguraho and ntegereze nominations nguzitandike nze kuba nominated and what a question. Bugungu bagizire ngo batware bona abanyakazo 70% te kugendekaza cyadondo so batwara ku rubonzo gukora no kugira ngo bekore munyekundire. Okay, so really ranga yacu tera umugishogo abantu kutushoborokerwa but also nikijana omana gututeremu okwehayo na rukundo umubante yituteremu. okay, and I think ejipano nobunda Katesh naza kushobora because nawe ntwire ninzowe nimanya what it means. Namwe numbe nimango nazana kuri abantu opposite akanya ngo bakakwata nkomuntu nawe takabyetegereze ngo shayo na yanda nabireka kandi nabo yanda bireka aturo maybe intebi tudanze ngo notekwa kucundo mutwe no gutama kuzina byakurema no birgaho. So at least we are on campaigns is different because ntwereka abantu bitkozere no kutera mu mucucu koreka abantu bikozwe imyakena kureba ibintu bikozwe abantu nabo bakahora batangara. Honorable Katesh itwe ayituri ntwantegateka ngo ubwo inamani ngano bwiha bigo bya mujinyi ubwo service delivery ubwo no kushaba minister ukamukara when hati akahunga no constituency ya constituency ndi no tkorota akwa minister yakunga tinkwemya mwinara kurenga aho umani. Well, ibintu byo ine kubara bano barokareba mnoza ku ikintu kibasa kuremera no kora decision. Okay, konka ndekateka ngo ekirishema abantu bashema
barebere ntanso eryabwe bembezi witu kandi nureba nyona cyumusho turibasiyo politics inkore yitu ne basubutashana n'abantu bamwe na mnonga mena bunta kwedagamba konka umbwiro bwo turuho abantu ni expecting ngo bakore kandi ukabakora uruko bakunda urukwenda ngo bihe aho bari ubasya ahantu ahari beta aho wabashangire kubiha aho wabashangire ukabasya ahari beta so determination yitu kugira ngo tufocusinga hari needs z'abantu ebyetengo kitakwati kitari cyo kugendera hari wants kituyambire munonga ku koreka abantu international kandi nicyo kurebera tuyinamani mingi abo kuba abantu nibenda so services nibenda obuhereza so forms wazihire forms zimire ntakagambira abantu nkazihayo kunkame ntakagambire abantu ngo batayininge mwe no mukashise na yacure nkuyanje y'abantu buryo mwe nakacumu ari kujya nkabatakarevere batayininga basayininga urupapuro rw'ijura ati basayininga nemba president bajya ngo nazo zigiteho investingire wards abirnishatu na sigaza wards mushanzu aho nkuraba hona abantu bakora endorsement ngo niyo twenda unopposed iroko gende so bari hona repetition abakutureba Minister Mathias Kasejja kwa bena ashoma budget yatugambira ibintu yatugambira mu budget yitu niza ko ningana ubutabarwa nshanju na 2 ubuhombi gana 36 umusende za Uganda abo mwaka gwe sente 2025 kandi yatugira ngo ibintu asabye hanga nza kubambukura nkabiceka mushanju harigana icyo ncyancu rigamwe Uganda neza kubera yo mu mahanga agakora speed abuko already kugira ari IMF International Monetary Fund yo mahanga mushanju agakora speed ambientasi and kwa bena tugambira sector allocations byo kwerinda byatwara trillions mwenda n'ubwo ubusende kugwamo ebyamagara byatwara trillions 5 n'ubusende kugwamo ibyo bogese batwara trillions 5 n'ubwo ubusende ukuyimisa abantu kugomboro chete wealth creation batwara trillions 2 n'ubuhumbi nkana na 3 ukuyimisa ibyo makorero na mnongo byo bisaro bwingi babahereza trillion yemwe n'ubundi buhumbi ibyo mashuta hamwe n'utunyo bw'umutaka babahereza billions 8.5 ibyo baramuzi babahereza billions 4.30 and n'ibindi bitungo bityo konka abantu bakunze gusinga ko bigera ngo ibintu asani gukora kurungi minister na gamba with all praises for president ibyo byakora mu njya kutarikana hona rero katesha budget y'igi billions nshanju n'ibiri okubanze rebe n'abantu miliyoni 8 izo sente tinki sente ninche abo kugira ngo first of all economy yitu growing economy nchimanyisa omunyankore nchimanyisa ugiga witu nkiyanga echi turukweta GDP irikuma rwenda kinana mukaga of President Museveni aizo mwihanga size ya economy yitu ugiga bwona ekabene ingana billion dollars 3.9 ezo nizo trillion 5.6 trillion 5.6 trillion shillings hati omwaka ogu economy yitu size ekuzire ya kahari 61.3 billion dollars that is 226 trillion no butageraki hati kurgara 5.6 okazari 226 trillion nentan sompango mnongo abiri na mukaga echo nchoreka ngo nare mu government yitu ekozere omurimo gw'amani kureba ngo economy ya stabilizing so size ya economy kuye increasinga nikimanyisa ngo nawe kandi
per capita income ningashi ogiga w'abantu average nabwe no reba president atugambire ngo turigire muri least developing country hati economy nabwe ko kureba Africa hariho ebintu bikoreka ngo economy rije nka bakweta nka economic growth first of all okurakorana yorekire ngo Uganda growingera 6.3% kandi ubwo mwaka kuzamune yoreka neza kurakorana 7% ninche ensi muri Africa nizibasa kuba zitakurenga ni 2 ezuri kukiza growth nano umusiyona ecyo njoreka ngo ensi yitorine kurakorana ubwigano bweyongera ahubwo abantu barakora amakororo kwiza deba turion tuyayo za oira hansi tumbeke enguto tumbeke bishayi tutandikire enyonyi mbene ebintu nibinja biliyoni bigendo miso kandi ekindi inflation no kushanga ngo sente zanyu ziriyo zikendera ebeyi nayo Africa Uganda ni ensi emwe Africa ekirizeyo kuba stable inflation ariho bunza Kenya umwaka gwawire ukaronda dora yabura kunkati twahabwa economic policies nungi sente ziruho za dora kandi umuntu nabasa kugira ki gukora ekinkireterwa abo kugira ngo nsohoza tutandike ku exporting ebintu bingi omwana gwitu nugenda amata tutsindikire powder milk Algeria gold na nebintu bindi hata ebintu kugenda kutwohereza ebintu aheru tureta dora hatukireta dora sente zitu za shilling ziba stable so nana wareba binde bintu ebiri ku strengthening economy nka foreign direct investment abantu abakuruga heru kwija wareba nka hat factories ziriyo mu Uganda turiyo factories nyingi munonge zizire so ebyona nibyoreka ngo yangariyo ndukurakorana konka ensonga yawe wagambe yo musoro tukine taxpayer register abantu abakomusoro tuyine tukiriya hansi in terms of tax to GDP ekiri below 14%. Abakomusoro ekiriya hansi abo kuba Uganda yo nabantu abakomusoro umuntu ayine TIN tax identification number directly tubakurenga miliyoni 5 ahari miliyoni anana zingaye hata icyo cyumanyisa ngo ntuza kufuna about 37 trillion niyo projected revenue okay. ahari budget yitu ya 72 cyumanyisa ngo ezasigara ntuza kuzehora obaheru na rumunda aheru ningo munda okwehoro munda kwine mu buzo bwawe cyumanyisa ngo nyowe niwe na government ntuza kuzoma bank kwehoza sente competing loan banka erebe government erebe ngo umwago kwacu mojo ninga kateshi kampereze government akwa nyona kimo ndakateshi tubasa business baso tagendaje so atecho nacho tikirungi kandi twe nkaka kikuka budget na finance tukiregamba government ngo ecendeza sente ze kwihomunda nambwe no warebe myaka enyuma ejenze ne ecendeza dene zinde zo kurugaheru izo kurugaheru nzizo mbichwe kabiri harumeze bakweta concessional loans na non concessional concessional nizo kuba zitine ho bukwakuruzo hana hari zinde zo kuba zine ho bukwakuruzo bwingi no izuka nka World Bank ikaneza kutasente kutwahinguza iteka yo protecting abantu bitu bayetera kubayetera hat of course ibintu inditwe ke Uganda twaja ngunga tumukuza kutwegesa ibintu bitakwatirine ntuza kwemarira mwene kubarebere twaguma habaho na president wa America komisiyo wizera kajati kuruga hati turicognize umushiza no mukazi hatubagaruka hatoriyo mbaza kutasente so okwehora senta heru kintu kirirungi cyo kubarurira cyo kuriranga okihanga abo kubatoka yesiga abantu so nicumanyisa ngo mbiturukora twena nka Uganda tine kureba ngo twayongera hantasi yitu yo mushoro by making sure ngo abantu bitu baba productive
na budget ya government yazo mu bintu biri kureta sente productivity. So government ntuza kureba ibintu byatire mu sente ebikubasa kuyamba abantu kugeneratinga sente konkana n'abantu abarukuturikiriza ntire nimbagambira nosanga ka district yona esente zikurugamo zikazo mu kitere cy'ihanga zirinka 4%. Konke byetango bya district amarwaro enguto amasomero bici nibyenda ka 20% yaki ya budget. So ati kitegeze kimanyisa ngo tugambira abantu bitu itabembeze tugambira abantu bitu mwaba mwende ibintu birungi nimwe mwine kuba productive ukakoreka yawe kandi wakoreka yawe ukagera kasento kanywa sodo kanywa kabia ihangana ryo rufu no musoro hatu we nakweza services economy iwaje ne kora kurungi ibintu asane bukorare ngo bahiguru konka economy takuzaramira as we do want it because imitwaro nshanju y'abana mbamara college mbamara university bazakora n'imirimo iyo batakubona economy ne kureta speed mukagisimise takuzaraje imirimo kwakira abantu bito bato abakina mano gukora ensongejo student tujigambaho kandi abampurikirize nyenda bacetegereze ki ihanga ryitu ya Uganda emirimo ya government yona wajigita hamwe yona tekurenga mirimo emitwaro 20 takucharira inko mitwaro 3 wabara basomesa police prisons abantu abari mu office tekurenga mitwaro 20 ana emirimo eriyo mu makorero industries services banks zone wajigita hamwe mu Uganda tekurenga 1.2 million. So 1.2 wagita 1.4 emirimo yona neva 1.6. Konkati wareba abana barukusohora mu university buri zoba ukareba abantu abakusohora mu diplomas nabakira ihanga ritu nosanga umuntu we narukwenda umuntu mu government konka government emirimo yayo ne termine. So nikimanyisa ngo first of all nicyoreka nk'ukihanga hati turiyono tubire victims ba own success abo kubanyondo kukora akaro university mwe makere urumwana ngo yaza makere akoze cya makere akiza kuruga makere aba inomurumo hati universities zizwirene nito yankore tuneho university aharishe mahari universities nisoza abana konga tuyine kizubu kimwe education system yitu yihanga yitwa tukuratera tereko kwegesa abantu kurugomu university akarondo akekoresa nkense zinda hero ko kuza China Thailand kandi Thailand nazo visiting university umuntu natamu university argamu aine charkora atanka company atanka kora sente. So nikimanyisa ngo tine kureba alternatives z'emirimo emirimo enyingi neza kuba nerwo mu bantu bayikoresa. Habo kuba wabo ine ekichoncho katugire ngo ine ori nkomwe songozi oyinira kari yawe ruhanga kakuhereza ukatandika gukora ukashanga ngo urukwezi nofu n'imitwaro 5 ubwo n'umurumo na nebindi byona mbeno it's the issue of employment requires us abantu kuba mobilizinga wakubasa kuba nabasa kora akakuriyetinga umurumo otherwise Uganda nko kweri emirimo yone yo mu Uganda reformo tekurenga 1.6. Honorable Dani Chimosha, your own thoughts budget kuyashomerwe eruwa kurira wakunda immediately nebyo in reservations. Thank you. Of course budget ejikwe kuba netandika itwe nka members ba parliament ntandika na young processes zone kuruga budget framework paper to the ministerial policy statements to the appropriation mpaka of budget erkwija ekashomo. So nubwo kuba neza kushomerwa ihanga no mango umurimo mukuru gwitu nka parliament ogumwe
is appropriation. So ebingi twabidiscussingire either committees, individual committees as tukubrongingamu nari later on katesha ya budget. Nyondi member of budget by the virtue of being a chairperson or physical infrastructure, because all the chairpersons they form part of the budget committee. One, what are the strategic objectives nk'ihanga as president ezayo sirina tugambira kandi ezo strategic objectives zaitu or strategic focus yaitu nk'ihanga nazo zikuinforminga allocation of resources sente zizenkahi. Now the major strategic focus nara kurebera nk'ihanga president kimwe cyose natugambira no kugira ngo turekeraho okwereba nk'abanya Uganda tureba Africa abo kuba nk'ihanga Uganda turya ntubatirike munonga aha competition yensi yona in terms of market abantu abo twine nangwa nebi mwebwana uzakateshi no twakuzo mu full scale production itwe nk'ihanga tukubasa consuming ebintu ebyo twabimaraho. Aha two twine kufocusinga aha entasya y'abantu. Now echo waza kuchikora the major thing it was in turebe no pacifyinga security and stability of Africa, not Uganda. Nimba impara abantu benye nibatongana ngo bishi nibaza kuronda chinka Congo, nibaza kuronda chi Central Africa, nibaza kuronda chi South Sudan. Now the major reason eyo kurebera nation yo kurebera focusinga budget ne focusinga security ekigendero no jango Uganda ejiro busingi so abantu babase one producing two obusingi obwo bwa attracting naro bunyurure abenesenti kurugo mahanga gandi beje ku investing conducive environment. Three tugariche tuhwere baranwa for example Congo ebe stable kandi taba stable chonka konka tuteyeze bakweta strategic security roads ezezi kwija kutuyamba ebyebi itwa producinga kubitwara Congo akabeika katembaho abo kuba Congo ni mpango geographical size but also na numbers ne tukiza so tutwareyo ebintu byitu bitunja kabeye owebishore bitembeho owamate gatembeho owenyama etembe. Now South Sudan tujipacifyinge tubayambe kujipacifyinga nayo abashubuzi bayita bakutwara ebintu bareke kubitiro mihanda nabo bagende bashubure. Now umukore byona one ntubantu group tare region two nitubantu ongera tax base honorable Katesha yagambireho abo kuba abantu bengi kuba kuzo mu kushubura okwa cross border ni one way aho government yitere kuba netongera ki emshoro export and import taxes ezikurwa mu ryebyo kunga kandi nabwo kituyamba kugira entasya nyingi ya foreign currency which is dollar had it strengtheninga local currency yitu. So one major thing nyo which ikinkureba no kugira ngo as a country budget omu to ameshogate tukagehire aha strategic focus yo kureba ngo Africa yaba stable then chat strong position nungi yo kutradinga na okugumizamu na strategy ya industrialization because no manya twosire twiguraho ziba kweta industrial zones Kampala, Mbare, even Soroti, even Western Nile, twosintayo industrial zones. Izabantu bakutungira muna incentives government ekuhitaka ekuhamashanyarazi ekuhereza amezi ekuhereza na tax waiver iwoja no producinga then oza kuguza ibintu byawo. Two ni issue wareba budgetage tugiteire munonga aha sente ezabantu bakubasa ku accessing for example no yakushanga sente za grow eziba kuhabakazi
ziri aha billion ka 2.3 na ikikumanyisa ngo umukazi wo wanje owa bugare kwakushomesibwa nakore kibina nashigira requirements nazo mugurone yayo sente abo kwa government zo muterero budget zirnama go bagahansi kandi ubwire bwo kwishashura n'uburengwa nawe nagira na forming a part of the economy abo kuba ine cyakuba nakora twagatwa sente zitarho magoba za farmers agricultural facility billion igana shanjo ne 5 ekikumanyisa ngo na farmer because that noreba untutekwa kuhinduka n'isoko ryo nehinduka for example twine effect ya climate change itwenkaba uri mukato corridor omushana n'ugwaka actually twakine na njoro so korobire no setura ukagenda mahiri 12 echo ticyakibasika no yiteka kugenda hati government wefuterere sente ukazeguza ukija ukombeka feedlots o into kazikamera hamwe ezibere nizikwarta igana omurheki igana ukashanga ngo no sente 12 omurheki igana no jemura nari even wone 12 no boyine capacity through these credit facilities kukora ka production facility kawe kache for example ngokurugo witu kuza Congo uri kurabira ombakatesh hariya ukakurosinga Kasese is very near ushanye ngo hati yo nokora yogurt ogira bizaho je exportinga because twahirize cya security hati twataho sente eza production izo kuyamba abantu bitu so ushanye ngo na farmer wanje neyiha mateje aga producinga agatwara Congo aninga nawo bamuha umushoro economy gumizamu na wagumizamu nashomesa abana be kandi kigaraka cya answeringa ezona facilities nangwa no buzakwanga nkezi tuteyiro mu UDB nazo nezo kutungura investors nangwa neza kuba eza PDM nazo nezo kutungura abantu so now echi ni answeringa question yawe wanu buzabona bakateje ya unemployment echingureba the gap between nkihanga no kushomesa abantu kumanya employment niki employment na mwene bintu byataye bininja tuje tubirigiraho cyo employment abantu bagibaro mutayi ne koti no guma mu ntebe no hinduka na AC but abo waza kubagita even currently abo tukweta the corporate class mu Uganda nibo bakukizayo kuba indebted tine corporate there are very few gawaza kwa amalgamating numbers aha abantu igana of the corporate class 90% be in loans abantu nshomashomero yaba bashomera haba bemeromo loans is very productive they are consumptive because urukutunga moto urukutunga moromo ya omubanga ayenda gura motoka ayenda gura suitinsia ayenda kuhindura habere nanywera cyayi even the loans ezibine ziri productive mare bambazita codes uno no codes za bank umuntu ko kumbuzo tuno salary scale yabone codes kanya salary scale tishimanya now twine kuhindura kushomesa abantu tukaboreka what is the real employment real employment ninye kimosho nobundi member wa parliament kugira ngo kurugo rwakana of parliament etakora kukoro kubanza nyine famu ni producing a tray y'inkumibiri z'amahuri ni producing amate ritar 10 ni producing ebitoke omutwaro bishohora ni employing abana 300 wakireba now twarebera mu context stage of buri then ejina employment yo kugamba kandi nabana barjo mentality narabantu kugira ngo okukora ni kimanyiso kuzomo office ukatunga umurimo because as I conclude on that amahanga gona agar serious agar yon gatunguka rapidly was a China every home in ka cottage industry in backyard taro office bina akibye mkono was a Japan actually Japan bo bar serious ngo muntu tene nabwire gukura mutya no taira factory yo kuragaha ikahingura rwebikona abantu no shanga mu abantu 13 omotoka haraba ku producing za brake haraba ku producing engine buri omari kandi tubene nabwire gukura mutya nafutera ka jambo agarika kwinamira ebyo bya buhoro je mugumire enjore kagwa umushana ka katine oyi no bwire bwabe kuri yarashwire
mukuru wawe akashorera bisho arono waburuzo umuntu ati bishi ni wafire kati kuna nafire ngayizata kongana ujya muramukandaza muronga mbarane mwagambaho mugamba nabe mutakugambireho. Thank you. Honorable Chumusho akadeki kamwe akandi wagamba ha sente zo kwimsya abantu karugomboro konka sente kano shoti ninki because wareba emishara y'abakozi abo katesha nagambaho around emitwaro 100 including you members of parliament mujire almost 1 trillion irimo abantu batakwingura na mutwaro bara abakozi ba government abasigara wage bill almost 1 trillion nkamunana naramwenda katesha nakutyamba figures konka wari asente zitiriho kwimsya abantu obani PDM yonka this financial year bainenka 1 trillion wagita hiza UDB wagita hiza goro sente zona niche munonga compared to ezikurebera abakozi ba government abatakukana mitwaro 50. Now question iringo cumulative na this financial year alone. Then ikibuzo kiringo hatuye n'abantu miliyoni nkamushanju abakiri ko renda abantu bamutereraho trillion zishatu esente za capacity building tinki. You see you in a point hikiri kuongana nyiniza kwa version ndizo ezizo nkati takigayire tubanze to assessing okutukikozesa nyone iwe nitumanya PDM ko eriyo nekora umumyanye emwe eriyo negenda gi umumyanye ndijo na mindset tekashyira kugenda kugira ngo sente zigire zita so nyone ngira ngo it's gradual hati tubanze tukoze sezi twarga kuyikozesa then tuyikore mu assessment how much more do we need agwanyo arumje abakamuntebeza wa PDM akayesente za PDM ya ngwechetengo cyakajya ngo takakozesa gato iretera kufurashinga so uko yazitungire yatemba yija yaza okana rwo kutinguza gamba binarga yazambara yapandisa roji yamara mu biro bina arkozesa to iretera kugireta kufurashinga zaho miliyoni muno jango model zambara zaho yagireta so itwe tutakaga sente it's no murumo gwanje no murumo gwobo wazi kushomesa abantu sente kubaragire bata ukuzirakore then as we move nitubasa ku examininga ezo kweta public administration of public affairs expenditures nazo turebe where do we cut kora bino yushka this parliament ejiyonga no manyangu tukarabya hiteka ya rationalization twagezo compressinga expenditure ya government on public officers and public institutions so twabana to analyzing is to allocating ningira it's also important to analyzing is to compressing through rationalization is kubasa kubaziriyo ni yamba kandi running of government nari oku government is kugenda to kwimuka buri kimuka kishenyizo barmu it is gradual because okuja kwimuka ukashara for example emshara ya parliament ukashara emshara y'ebitongore bindi in a day noza creating a crisis but at least effort erho from executive the president akar clear headed about rationalization nokutora compressing nangwa chine mu effects zacho some of the institutions nkomungu tonahandi I was never convinced konka it is government responsibility cannot have taking a collective responsibility konga at least ebitongore bingi tukabigita omukugezaho ku compressinga enshoza namazima ngu true omubiri treke bimwe hakirimo enshoza aheri yahigura kutwetenga kugi compressing but for now a budget between abakujetegereza farmers abakujetegereza industries small scale and large abakujetegereza omukukora emirimo I think efukasingire munonga aha kuyamba abantu abo kandi nkihanga kija kuta benchmark nungi twabantu tukora budget erakoratira program nokubiri hano ahatayari westira karietu nitayise abanyishingiro babiri Honorable Dan Chumusho MP w'abantu bakazo mu district ya Kazo hamwe na Honorable Katesh MP w'abantu bashima municipality ndibo wazi tumesije kandi tuza kumura mukache turagaruke zagarakana Katesh twongera kwitegereza imbarire gikiye kumanyisa aha muntu wabutosha.
emberegi arihembere eri kutuhindura tukabeche kituri emberegi eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo nitwanturonde ekintu kyo mutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebirikuheza ombiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara no buraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Kuyanazarwa Sara kabareba ngo Daniel yatungwa kusirikwa kwa burijo kumurindo burwayiro buri kwita bahita mushija gwensiri ukagumana igumumaramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukaguryo mushija gwensiri bahita bamujanjabire Daniel yakira bahita Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushawo akamugambira amubazwa kusirikwa mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurindo butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwa ro Daniel na German menji buri doz ne hamani go kurindo butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayina magara marungi hamwe na mani okusima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi okusiri ko kwa burijo hamwe no mubazi go mushija nibirinda abana baitu tayayirirwa rero kuri heiheri zoba wenda kumanyebe kukiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate funa kiti ya Azam TV ku mitwalo 8 gyokka kituufu ddala emitwalo 8 oba funa dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku mitwalo 13 zokka buli mwezi nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu noti 32 3 noti omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Introducing Wonders Multi-Purpose Disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wonders. Always wonderful. tayari westira karitu twakutangira programu ya okubiri oguno murundi ndi Boaz tumwisije abanyishenyera babiri bari aha Honorable Dan Chomosho MP w'abantu ba Kazo hamwe na Honorable Katesh MP w'abantu ba Shema Municipal mwita Katesh because izina ryo ndi urukorobera abantu almost ihanga yona Katesh budget kweshomerwe abantu twashemerwa twamanya ngo umuntu gwawe konka hariho ikibuzo ikimwe nka parliament ikintu cya corruption trillions zikumiza ijya kujya nzobora mutira huriyo kikura ngo senteze utsagaraka kubona because kakoze mu muhango munonga cyo kubanza abanyarwanda bashimye kuba interested mu budget kumanya budget ihanga batire mu sente zingahi kandi zaza ngahi byo tuyire ningambira abanyashema niho nangwa budget ke kwa nza radio SBS bashobora sente ebinte berukwizo mu district na budget egizireki nimwaje mbe nimbuga na members ba council naboreka sente zirukwiza
so icyo kubanza kurwanya corruption cyetaga citizen awareness abantu kumanya ngo sente batwire gakabwe twine sente miliyoni 2 zo kombe gagatare hati abantu bamangwe kintu bacubahiri ejo niyo step 1 step ya kabiri ni abebembezi ahande ngo zona kutanikira arite ba MP kusumuka daru ba kansa president agambira hangu top kororo agambire corruption ye sente buruguto rumu district na municipality nizifuna 1.3 billion zikazi zifuna 300 million twahindura extension ka parliament twangera 1 billion so is on 1.3 miliyoni 13 buri mwaka zo ku rehabilitating aki enguto nizo ma district konka mwamtazukuratire nk'abebembezi mukarabo mu gutezi mukazo mu roads meeting mukareba abantu bakora isente zo tuzikora mu rumo so ikintu cyo kurwanya corruption kitani cyarayiguru kisuma kikana abantu abo kubana ba minister nabo bari bine kuba responsible kureba babatire mu sente for example ibyo antugamba wari nka sente zigiro mu ekitweta wealth creation programs 207 billion zo kuzomu youth livelihood project sente zemyeto harumuna na youth venture fund 12.5 billion ezo nezemyeto direct so question is ministry were responsible wemyeto aba emyete gino ine kukisoborera sente zo kubaraza accessing no kuzirabeki then nani ma youth leaders aba national youth council wankahi mukakurateriza sente zo mukarengo abana bagira ki billion igana kagana munana zero mu women entrepreneurs fund ezo nezo kuzomba cyara billion 5.53 zigiro myoga hate myoga sakoze ntujumanya ziri hamwe witshema wachimosho 553 billion buri parish burumuruka izit burumuruka billion million 100 million igana no mayiseza parish modo PDM har on budget mu tutira mu 3.3 trillion hati eze sente izo twine kuzukuratereza kureba ngo zahika abantu kandi nanabe bembeza abandi abari hansi ba loko bine kureba ngo this money riches ko kugendo kaza nko mu roads na kigamba mashanyarazi harimo 1.1 trillion so members of parliament itwe nkore yitu nyine mutayi wanjani mangwe nkore yitu neshana izi tuza kurumba minister kurwo mu July jibishika hagire mweze sente hati kazona shema haza kuzayoki hata tugambire hati de nito tukoratrize abo kuba tushangire ngo harimo abakozi ba government muyango mabatakine mukono mutuma gokora ki ihanga so wota kuratirire bintebi embazen bakugibo mu marwaro bagiguze umuntu azeba mujengo zahariyo akrosi ogurombazi kuno yaguriyo gwa government so tino mu mugwamano munonga batakateka corruption neza kurwanizwa president twena nkabantu tine kuba vigilant tukamanya sente zigiro mu budget nzingahi mu district nhaza mzingahi mu program nhaza mzingahi tukirwana rihari onareba kateshi wayihaho sente zibanja turashashure ukeyo sente zemshara esente zo kusigaraho iza capital development tinke budget ejeno butu celebrating fegangu ni mpangu konka yinyingikano zo kushashura ibanja inyingikano zemshara ezo kusigaraho for investment abo abantu bitu kaninke munonga ninke abo kuba ni entasi yitu for example ahari trillion 73 hat kan kusoborre no banzo ya 8.5 trillion zemshara yomushara abo kuba ejo chetana it's a contractual obligation mwina abakozi mine kubashashira hati mweno banzorebe 72 trillion weho tabarwa munana R72 harho ashatu na mshanzu ezukorga kahi
omusoro ogwaki ogw'abanyayuganda so ahari ezo ez'omusoro banza otemeho 8.5 sasura ki abakozi hati oza hari kusasura amabanza hari icyo bakweta domestic debt refinancing mwene kusasura ibanza rya roko 10 trillion ozitahari tuzaba 18.5 aha hato zahari domestic debt repayment are sente tukweguzo mu Bank of Uganda million binasha it's 490 something billion ezo tuzaba 19 aha hataro areas abantu abakubanja government 1.4 trillion tuzabi 20 hati ozaha achibar kweta data amortization nabwo nibanja tuzabiri ni 5 manya areas tunamushanjo hati usigazaho ebinde biri very important achibar kweta non wage recurrent expenditure abo kuba abakozi tuba customer mu office atari amashanyarazi ni very recurrent hato mwe hari operational funds zo kutambuza abakozi imotoka nachi then tuyaho is where funds zinagamba uteka musento mu education health medicines nkebyo osanga ngo wasigazaho development expenditure ya 18.24 trillion atejo development expenditure niyo tuyihira musente zo gukora nore turiyo ntombeke bishaye bya Afcon 2.2 trillion hoyima na akibu abo kwa tuine competitions za Afcon tuine kutebekanisa mo tuine sente za oil pipeline turiyo ntombeka nimwe tuine sente zachi za zenguto government niza kutandika kombeka standard gauge rail igari yo mwika kuruga board kwija nimwe tuine sente 1.1 trillion zachi za mashanyarazi so yebinte bya development so in summary the challenge is that umushoro gwitu numuche tuka financing 80% ya budget so tuine kohora center here so solution is only one buri munyayuganda wena aine kora nkabanye n'icyo mushoro guturi China tukashanga muntu aha street ngo aryaho asitami okay na piche yo kutwara wenda kuzara piche no stamotegereza ne buryo mwari yo nayiruka navu yanagera ki twaba tutakoze recyo nkihanga buryo mwaka kora akageneratinga wealth a personal level akafuna ka sente akaspendinga hati nko gucyo musho yanagambo wizera mbara kushakara kunojya ngo akana spendinga senteze takubya roshonga ako ubwiga na yabureto muri mbara hotel neza kusoshora ki omushoro so generating productivity among our people omuntu murisa omuhingi buryo mwaka kora akarete ntasi nyo cyora yambihanga ritere otherwise noza kusanga tukine sente nke zo kuzo mu development babara mnonga program hokubiri hano ahatayare west irakaritu ntuganira nshonga yembarira yihanga yitshomerwe isabiteji kandi bakagishomera omucayi cyenyini icayi cyenyini cya kororo ahi minister wa finance okire oyitini sabira kakuta Museveni yabarho konka na minister orokubahirwe delegated powers honorable Matia Kaseja niwe abase okugishoma andi chikatora umwanya muringwa andi twatekateka ngo abantu bakamba horra kugenda misho president akahereza ejo post budget speech nawe ya commentinga rumwe ebirumu kwamya ngo abantu bayitegereze kugenda misho so mu studios nakuretera abanyishenyo bashatu honorable Dan Chumashoni MP w'abantu bakazo ariyo mu parliament agwe ikisanje cyo kubanza kandi atonyero mu gishane cy'amano wakachiko ka the physical infrastructure enyine honorable Katesh no munyishenyero wa Shema municipal na bari mu ncuro yo kubanza kandi koko bagambira kutandukana bende ncuro ya kabiri nyine honorable Murisho Francis finally yija MP w'abantu babuhweju mu district ya Buhweju naraga former FDC I think now PFF
Mwisho twakwereza kareke kamura musya abantu mbone kuza wacu musho then we shall come back to you later. Abantu baterenda musyo MP turajya ngo wacererwa ine byakudilenga. We bari munonga nashererwa nije bwanyuma. Warange bigambo twabikurarize so nije bwanyuma konkana ni mpore mu kugamba nane mbereba nyenda kubasima Manya TV ezo mukurebezi na radiozi nizituyamba munonga itwe nk'abari mu government okusiye program hamwe no transforming a society mwene mwata yinka program nene imwe neba yamanka TV konkitwa bebembeze netuyamba munonga kushira aho cyenda kubasima abariyo kwa bakutureba budget ninja kujigamba ho bwanyuma kuko nashemerwa munonga kuba niyo program eji ngashanga ho banywani banje bombi abo kubareba abagenzi banje munonga tukurga mu kibina kimwe konka mbweno reba kunkwijaho hati babajwire rangi ya yero ntahaka blue ibintu bibonera abo ko ibendera teka gira rangi mwe ncukurane ya Uganda yinirangizi nyinjo yagire rangiye mwe te kubonera no mwenda gwinirangiye nyingi gushira kuba gwinirangiye mwe nabwo cyo ninyija kubongereraho tinkwija kubasisira ningabo kunsisira ninyija ngo mbongereraho ikintu kibonera. Thank you. Honorable Dan Chimusho tushomirwa budget konkaramu obwo bombantu ibintu nkabiri cyo kubanza eji is fine zeje mitangwe beyatandaka abantu bakubine biruka bakuvuga picine motoka mitangwe beyabe mitangwe EPS cya kabiri omwani ogumugambira abantu bahinge ebiyagwe kandi hate shumire korga mutara gumene cweka kuza mutwaro omushana gwakire abantu tubakikama binametega kwingana gati konkana ariteri yarishinje runana abantu batinire abantu berarikirire imwe no mukushoma budget mukajya ngo ugene budget numbi speak to their fears yabari munonga ndaro twaro mugisha kwakira honorable colleague honorable mujise kandi turi yakachiko kama aka physical infrastructure now emitango atandikanye n'emitango emitango ekirungi government eji namato umwe kuko babyaza kugira abaho president arakakura kandi atomunkora ayikiriza niyo naho nareba mwishye nawe ujya mutari yakachiko kama kandi nshongeji tukatwajigambireho ahubwo nite tukabatagetegereze nangwa nyowe emitango ekiri yaho kunojya ngo emitango eje kanezo mu government ekitwabere tetegereze no kugira ngo nemitango yabere gambirwo iketa kuza mu government kanezo mu company iyo muntu mu government akana haza mu bucweka 20 kikaija ho mu committee yitu ya physical infrastructure twakigambaho kunka hagati nshongeje twashanga ngwera mu bucweka 2 mweje nshonge y'emitango nebindi kandi hari umuneshunga ya izebyo kwerinda security mwe twahaburwa nkakakiko gwirogo ngo nshonge y'igito tutagumiza munayo no kugicondoza akuba twatare no kwandika report because itwe tutachagiri n'icicura rya rugama amazi mitwe ebingi umuntebe kamiseje tukatabagiri awa kora bino following na akachikwa ku honorable John Tafire ya revealingire mwe bya revealingire kakakare kachiko kito ninye na bencharingire datde kakutwabitira nza kwendera twatunga okaburwa ngo nshongejo nyakakwateke injine byo kwerinda na habwecho eri under classified projects so itenga kachiko twagirgaho so konkambo yenu umuntu makagira time ati kwigwizire buri umwe yagireba naba benu batekate kukundi ati nabo batekatekire keitwi so ningira ngo government ninyenda kujebaza first of all
nabasaba habera mu oversight to realizing nka government, because I'm part of government. Tinkwenda ku blaming umuntu when I'm part of government. Eshobeza abazoro, I must take responsibility. Ekiro need to realize challenge kare president ya the ministry ya works babyemereza. Mbene njye tuje kugishoma, tugishwijuma, tugaruka natugambiri hange kirakorate. So abantu batebekane at this stage hati kikiri harabasho. Number 2, wagira uti ntugamba ahantunguka tugamba hariyebi konka a level ya farmer umushana gwizire umwani gushumiri. Now abantu batinde you see umwani it's not a Ugandan affair. Tukujya mu nshonga ya Uganda yonka nshonga yensi yona umwani nkoko kureba dora gure international market okwimuka kwago no kushuma kwago nibirigirira ahashongeze kwata hansi yona ti Uganda yonka obo mwana wetu gwabe gutemba munonga abe hariyo crisis Brazil n'amahanga gamwe agaku shohoza umwana mwinji mbene njangu nabo bariyo no recovering ampora but 2 niyo nintegateka ngo tishemere ku try entage 1 nitwetenga ki umwana gwitu kuguma gwina katari amahanga nka Ethiopia gakadoptinga emironde 2 eyoku tundo mwana 1 bakaguma marketinga omure Ethiopia kugira ngo kigumere umuntu wa Ethiopia kurenza izoba atanywire mwana nambwe no mu Africa niye twebembeire kunga kandi mu export teyebembeire ahabo kuba bo bakashomesa mu Ethiopia wena kunywa omwana. Now ekikumanyisa akatare kaba kumunda ko konka kali solid. Tokubasa what out Ethiopia the first ekintu cyokubanza ecyokureba nari kiba nko kutaho munjo umuntu bakakatunda haro option yo kunywa aha mwana gwabo. So tuinomuro ka government obu turi kushomesa abantu kuhinga omwani tuinomuro go kubashomesa emigasho yago then tukagira katare kakumara akabantu bonka omuhangomo kugwenywera abanjuti no bahinza budget yo kushomesa abantu ebyo bikabiri byiraro kandi ati biri bya billion 10 uzambu batero that is madness noreba okushomesa abantu tibyebyo Rwanda okushomesa abantu ni deliberate effort on TV nkomo omu mikoro itukuba twine ama radio tebyo kwirkanga nebikopo naki unoza mshete byo nebyo no Rwanda. So twine kushomesa abantu kunywa mwana rokare 2 itwe nkabanya Uganda twine kureba ngo twashyikiriza omutindo oguru kwetengwa ahansi umukatara kensi yona then omwana gwitu gwagumya ebei premium finally echamati tugarho kandi bei still yanze. Now ebyo nebimwe ebitu envisage ngira mu budget na nakigambiro omurisa owaburijo aine kukimanya ngo habereho ekiba kweta climate change effect enjora tekigwa mbona kubwabo nangwa tumategonga no byakube byhingwa no muntu uri kuhinga omwana aine kukimanya ngo haro climate change effect hata ekyo nkimanyisa ki ekyo nkimanyisa ngo sentes tutero mu microscale irrigation mu agriculture sentes tutero mu credit facilities ezaba farmers tugende tushomesa abantu bitu tubagambire ngo sentes ziriyo. Now the biggest challenge yari kushira kure finally sentes no butuzitiriyo fama kwa kuza kuzihayo owa banka mushabe kituga owa LCA mushabe kituga kumusayiningira owa hato shanga umuntu process yonka eyo kwihayo sente netwara kota ya sente ezari kuza kwihayo kukozesa. Now ni bintu bitine kushomesa abantu bakamanya ubwabe bwaba sentezi bakazihayo tukanyura amezi tukakora micro scale and large scale irrigations abantu abatwire basetura bakawarisizente ombiju ukarga kukamara temwe ukamara parangente kakwarita makumyana ukiboyinenti igana ukaboyinerta enkumina ukarga hariti igana za zente maganana. Now at that level
nobo kuba affected we in mass production no minimizing hakora losses ukora amagoba make unka ubinde cyo rufitase cyo honera mushike budget mukagikora amashingurizo mu yire nkuko kiragiro kiri bwamba cya Public Finance Management Act 2015 minister izagishoma president yagigambaho abayinaremu abari mu government ya all praises mbasima nguma mu bugenzirege. Is that the same view for you? Gobare mnonga budget ntubanza tugikora haza budget ukora budget korwa hizo ari kugishoma process ningo kora budget ni kutanda ko mukwamwenda ati umukwamwenda oku twafutanka kukora budget iyo mwaka guriya rero baza kwika kugishoma parliament ne yagihingwize kare ubona yesibe mu karuhino wagize atona shi ati izo hari bahinguza budget mwisha biratarho abiragire Kenya ati nabo cyo bitu byazamo ngo kwesima nabantu batakumanya nekizo hati wateka kuza kororo tubatire kora budget tubatire kororo kuri kizo kushomwa kwa budget akushoro mu ntari ya TV na nyoro kororo ndubantushana abukuba kujigambaho president ntumuhurikiza tunamitwena in silence tina akwikizwa kugira iki yabuza ninge ki yagarakamu twatwire bikwera kugamba tugamba bwanyuma yagenze kandi minister wa finance na president cyo nabanza gamba ayita umujwe kire kasayija ashoma budget akeza kugishoma agaraka president agarakaho akeza tuta so opponent wakajamwe ubuna yisibe nabo kajya ati obwabira atariho bakashoma budget gwene bitu bigireho hati abantu bajya ngo ubutakumanya mugasho gwa MP no kubikugenda utakaze kandi taragire ngo budget ni taraka kai icya kabiri hati nyowe naho nare ukateshi naho nare bodani cyumosho ikikutureta hamwe ombintu kebya budget hati wahora ngundane cyumosho na kuraka chiko ka physical infrastructure umbimwe bakakora harime nguto hati akachiko wako kakaheza kurga region age kata isinjiro kata ya bweju kata ya shema apo waza bweju barabashema kaza kazo tukugamba haruguto rwitu urwabwiza bwera nyakambu buhweju kabwoye uruguto rwe president kwagire kushoma umungute zatire mamani yashoma uruguto nabwo cyo kumushanga hamujyana tugwe bare mnonga honare bodani gwe bare kwiciriza mu mije bwejo mutema mamani tweze futa mamani kakachiko uruguto rwaza umu speech ya president honare bauna president twana ntumwibaza jana Museveni kashini nyanja kumwibaza okay manyoti nkwakanisa Museveni nimpakani senkora mwene nkora yabe rongera ingisima kwe kubiri imbinyi hakanisa so utaje kumishona yanga Museveni ifache na ushin akanyoneseza nitwatane kibanja nabwo cyo ebirungi nimbisima ebimbora kubisi enkora mbimbora kujihagera nabwo cyo hari yeki ngize ntwe bare kwa speech nungi kandi ukanyaho mushango ngwe nguto yitu nebasa kwecherirwe akwa MP witu no opposition nemwe president akujimanya aborekire umungu uteza kutekwa kukora n'uruguto rwabuhejo nahabwecho kimanyisa ngo mbere ukababwejo atene barabanja president bakirwanja member wa parliament kateshi na mwijuke barabanja minister wa finance n'ubwo kurubanja hati kuko babwejo bakuza kongera tamu nagera Museveni bamwongere aha level zizo hati ayina bagambirize be baza kwijaho bete bashaka batagwena kwesimba renyo zagiye ngo bamwongere so nibija kwijaba bamugambirire hatoreke nyonga yambira babuhejo nanyenye gambirire kare continue ashorgote yartireho kashira umusimira nyona heza kongati kuma nabasa kutahura gutabure kwesimba kumhagira ngo agumeho arugabwe echo tinkushimanya nabasa kutahura na mandera kasigate ibintu yahumura so bwen tinkwasa kumashara makonyo izobera nija kugamba budget tiniya kurondera abantu bururu mubona reba icya kabiri nishonga y'umwani umparlamento mutukabura kwicerzana
niwe shongeze nagizire ngo kitongore cyabire promoting umwana icyo mwana icya Coffee Development Authority kigumeho nkaba nintekateka ngo cyarugaho rero ubushobozi twabwarizo mu ministry nabasa kubaha ibizibu icyo kacigamba nkakigamba konka tindagambira icyo cyonka deba ndiyakachiko ka physical infrastructure hona udanchi mushonama y'icabiro mukachiko kitu ahashonga ya UNRA hamwe na road fund tukanyngo bitongore nabyo bitarugaho akwa twanturebera kitongore cya REA ecyarugireho ekitwara amashanyarazi mbiyara ecyamashanyarazi cyitwara amashanyarazi mutame yahwire nkashanga bweju amashanyarazi gari umugombo rina konko mutame mwe kargo mugombo rina gazo mugombo 14 umutame jemu konka bwa nyuma ya REA kurugaho stuhira amashanyarazi y'igabire gashika kuzo magomborra kutombyaro so twaje kutina ngo kutwe twarise kitongore cya REA cyaragaho cyazo ministry kabara kora amashanyarazi sitwaza kwiyaho kitongore cyo mwani nece nguto tukatunge bizu bamwe muri itwe twayanga mbona hati umuntu arabasa kujya tireba ati Brazil bene hingo mwani akwe mahanga gona akwe Vietnam gona gakwereza konka abanyakorene bagira ngo entama yanjye buzire nibwo mbwa yawe nirebyoya hari bakwita coincidence kari iheshonga zawe konga shi ahabwe nci twamara ubwire buke twihirwe kitongore cyo umwana ukagaraka hanze kandi umwana ugonga niyo nguto zikabura gukorwa kurga mbarra kuza kabuwe kuza bushenyi inguto nebyina kurga mbarra kuzibanda nebyina bwa nyuma yo kuyahoroya na road fund situngire bizubu umunguto bwa nyuma yo kuyaho nadiz situngire bizubu umwagura karake bwa nyuma yo kuyaho ikitongore cy'umwana situngire bizubu umwani nabwo cyo kugira ngo mutinkwatana sagera bagenzi banje barya konko mbanta abaraje muntu wenda kuhagira government umukwe kitongore cy'umwana tinde nabo ahabwo kuba okukiyeho turetire bizubu thank you icyakari government priorities ebinte government ko bembeza munonga turahingwize budget njukura ntakasimere akwa twahimza budget umwaka gwahwire twagihinguza twagishoma abantu batera umungaro nyonka mu budget ejo nkanye imishomero rya Chankanda rya St Anthony imishomero rya Kamukachi rya primary bazihire kuri shomero miliyoni 250 miliyoni 5 twagishoma ihanga ryo naryashemerwa tatamambi urence twatambura kimwe hakarma marwaro ga kabwohe shemoko yura birumu kwabiri hahwire wike mwe nari ibiri president yajatinga ati budget eje mujigari kumutinci genda wagishomere wagihingwize abantu bashemerirwa wagisharaho yagishazamo mero kuri antafitera mu ngaro tinguma kwena kugishazamo nkirinzire nkaho wiki nkibire ndebe ko aragishazemo ninga ko aragireka aho arasharize mu budget bwini kambe ndinzire ndebe neri ya appropriation bire bagari mu parliament akajigaruza rero batuye ngo muri umugwanyi ba member ba parliament mwe mukumanya priority zamanywe kizugitivu hone shika tukusiba n'abantu tukamanya ko basasa tukamanya aho tukora inguto zazirimbi ekizugitivu ketura kambara yo yamanye ebisasa z'abantu kuciritwe ngo umuntu nabe no kunama batunamsamanya siyo twahunama mbwene hati kambe nyere batire kambe nekire kugamba mbendekire ndebe ubushijo bwu munywano witu eje naza kugireke gumize mu ninga banyuma ukibira nagishazemo akwaje tumugishazemo zambulance muzihemu amashomero mugihemu mu pesente zigabira munywano wanje roko yazi twara yazi mugabira mbene katurinde turebe icyamuhero no kugaba akaza mugabira musha yagenda yagura mama nazi nebindi yazi icyamuhero hati abo twemishoro akwa budget no kugamba imishoro nibyarakore ntwemishoro ngo government tkorebyo ibista kubasa kwekorera nk'abantu buntu wimbasa kwegorera sati konka tinkwasa kwekorera nguto
tinkubasa kuyembekera irwaro ninga ishomero so ntwemishoro ngo government etukorere ebyo ebitakubasa kuyekorera nk'abantu buntu ombwire bwahwire obwireho kubera bajya nizo waje kushoma budget abantu bona mu cyaro bakabagenda bagura amanda bagatuma radio baza kurikiriza apa TV zikasaka kanyire kurikiza budget konka ebirebi nebakugambira ngo nizoba rya budget ushanga abantu bari mu yabo maybe no kugira ngo uko kwatugambira ko kwa mwenda abantu oyibuza echo kimwe muri byo konkesho ngate kubemwe emishoro abantu bashigire ba directly mundageta ati nazo mu rubi konka mpiro mushoro nazo mu rwaro rutari mumbazi mpiro mushoro fees ne yonja kuri izoba mpiro mushoro hati areba relationship ninga kakwate akariya gati y'emishoro no buhereza omwibura thank you kandi ke kubura hati nyona dani cyumushoro nakateshi tugire bizu umuntu yazo mu rwaro akarundo mbazi ukabura akazara gutakarunda government ikabura akazo mu education akaronda government ikabura thank you hati asigaza government ibiri ngo najya government president na MP nibo bine sente nibo bine ubushoborozi hati president wa muronda agumire kubona konko umuntu yangushire kubona soft target aba MP hati MP bamuhindura mu government aba bagwero nabamwenda mbazi n'irwaro nabamwenda menguto bamwenda amashomero hata muherwa byona government twabastagitira ha pressure itwenga ba members ba parliament ikakora ibyo yine gukora ikizu kigari kiritwi hato shanga mu ijuke bambanje nguto bambanza nambone nyine akwariza kusinga karuru batakubiha ngo hirarasinga ibuzima njya kusinga karaka kwije okay buzima utatone sente zo bakazirira busha hata naheza kusinga karaka kwije nyera korangana na ba members ba parliament bagenzi banje muturete kiragiro twihoza fundraising thank you akoza fundraising twaheze kuzihaho nyo umuntu teka yanje sente za government prioritizing twore priority je ngati umutamegere umwaka ogu 80% ye sente tugitomu education thank you linda ho kacena ngo takansimire tugitomu education ebyo bwegese byamagara health tutene umunguto umuntu yana mangu yarwara naraguza umuntu yaba namanyangu umwana we nashoma umuntu yamanyangu yahinga ibintu ninga yarisa uruguto n'ururungi uko tamuhire sente za PDM konka wazi muhereze tujya ngo nimpaka sa PDM ninje hagerera kimwe konka umuntu natunga miliyoni ashanga abana be babingira yishomero ushanga yakoresa kubi so umuntu yamanyangu naza kushomesa abana naza kuraguza nakamura umunguto nakoraje rero atukara nkavona katesho kwawe narwana ngiro ariye rya kabuhe rikorwe kandi twene twumuhagirizo mu parliament nadana cyomosho nkazo umukosiyese kumuhagira kana bombe bampagirana nyanko umuntu yamanya ngusika district hospital harimo mbazi harimo buhereza kuko tamuhere health center 3 ukaje ati muri mu kugereza health center 3 ikume mu rubuhwejo katugirirwa roro mu rubuhwejo ya district hospital imbazi yone berumu ubuhereza burumu umuntu arge karungu akoma naza kuraguza umuntu arge rubenje naza kuraguza umuntu arge rwengwe naza kuraguza kumura kugira ngo umuhereza health center 3 eze za kashatu 10 kunkazi yashango mbazi gutaroho nubwe irwaroro barumwe kunkari barumu buhereza honorable kacheri nukuza wakateshi echo noza kushikora batabo kuba watugera mu president arangereho appropriation birakaga tutomukona kajigaro mu parliament and iwiwo kanogera ngo agisigning akwa keri mu ibetengo by'abantu but MPs majority n'abayinaremu bakigiza na president similarly twinindagano ya Maputo declaration erigamba budget ya agriculture haro percentage be batugambira arendagano ya budget kwata by'amagara esente tushime kutamu executive ne kora budget egireta parliament muhindura mukake munonga mwabutire numbers nk'abantu opposition NRM y'ikindi majority how will you force that kugira ngo sente zishime kwanza korera abantu for example zikenere kurwa mu security ze aha bintu by'abantu icyo no kukikora tutine numbers honorable umdakike munyakire katesha ati
twantwara ibintu byentunguka mu parliament tukurebera bino y'ubutegetsi ona udanti mosho yarese kitekateko kirungi tingushakana kugira ngo undi wokini n'ikindi n'ibintu bingi wahora mushama akaciko kamwe niyo naho narebo danti mosho n'ibintu bingi bitukozire hamwe kandi yashade minister wa Works and Transport ibitukozire hamwe bikaraba wahura ngo honarebo Kateshi tuhereze kugenda ngatimu twazuwa wa minister wa finance tukujya urguto rwitu uruna nagambere bwizwera nyakambuka abohebweje norutekwa kuzo mu budget tukagenda ngatimu abambarara abashema n'ababweje nabushenyi twagenda kurwana twebembiro honarebo Kateshi tukagenda nawe hati nabo cyo toyine namba wabo yine ekitenso ekikuyamba buri yomwe inamba nojibona waro tatunga namba umanye ngo cyese cyo wareta umwe ndikibasa kuba abantu utaba konvisinga kugira ngo bakigendero nabwo cyo nyowe ndekateka indabe na resere naza cyo kwanza nakugira to mu parliament imbanza ni nkuyega mobilizing ozo mbantu ugamba nabo bagireba bageto nashiho na keto wafa kutwakutwaza sti ekikwankwa so nyowe nkamemba wa parliament ishiko nyona mara ndio mtamu ya kabiri tiri ndio mtamu ya kabiri nabwo cyo nkareba ko nakozire tamu yo kubanza umuri nkore giona ninye memba wa parliament opposition nyenga ponga aba members wa parliament abo nibijo wanje bantayira na nyenzo wao mbatayira kenje banchi koreka ki nchoreka ngo nyowe tinkurwana nabo kureka ntukorangana. Thank you Kateshi no ine figures hizo ati umwana wanje mwizi cyogo kandi ni umwana wanje nangwa nakira nafutayira shema inakanya kakunda nangwa no wese Saturday nyana ndafutika tukamani awai aresere economy of course ngoku yagamba nowe akwasira flaga ya opposition no muri Ankole region so no bwako nagamba you can understand nate kandi ngoku yakwashuringa naza kurabamo so are having interview agamba ebingi nangwa nawe ine point konka wakaraka kana ka opposition atabura mu bunduki kandi mbwenu okubutabura mokwe hati ni tutine kushobora shonga for example keshonga yo mwana yagamba yes twena tukatu ine fears zo kutwara umwana mu kitongore cya ministry konka ekwatirine na prices UCDA na hati UCDA kuniyebire ne kiriho prices zo mwana zibena za kushuma nyuka bo chairman wa World Customs Organization ebikwatena na global trade nimbetegereza mnonga Brazil nkaona buchibozo kuyagamba niye producing almost 40% omwana gona omusiyona actually producing at 39% kilograms 66 million ekurataho Vietnam producing 16%. That's about 27.5 kilograms. Emyaka nkesha tehwire ebiri Brazil kafuna problem ya weather. Kuyafunda problem ya weather harvest ya yashuma. Kuyashumire habaho demand ya manu mnonga. Uganda nesi ya mukaga producing omwana umusiyona. Ni 4%, 6.4 million kilograms. So ekintu cyo kugira ngo umwani gusumire ahabo kugira ngo kitongore bakakiyaho ecyecho munywano wanje ogu nintana nawe abo kuba the facts ziroho global prices nizo zikuritaminga price yaki ya loko Brazil abo kugira ngo hate harvesting ro mwana mwinji nicyo rebire price yashuma kandi no weshumire te kubasa kugumiza muneshuma mwana we gukira profitable worldwide group profitable so nyenda kwiga abantu ekizubu hata kitwinene ninkebuzubu kabiri quality ekicho ntuza ninchiruza na ntuza kutaskinga minister ako hata abantu batangiye kutina tubakitina ministry tekoreka tubakutina nka UCD yo kuyabirira bamu bakareba umwani wagwana kota wagira so ejon problem number 1 twine kureba ngo abantu bitu baguma quality tutwafekinga sentence ecyakabiri kizube kiri no bushuma
nyuma abajombe ningamba n'abanyashema abashuma kwibo mwana kandi hati wabiro mushuma mbe nimbajya wabiro mushuma bo mushuma murungi konka kwizo kateme kiti okakitwara achikora agarike kwiba no bibankaye nubwo so tuza kucyurwana secho nyenda kutaho enkore yo kurentwareba n'abantu abagura umwana twareba kutwacha so those are the two problems ecyakishatu necyo kugira ngo ubahereze abantu umwana seedlings so that one is those are the challenges ezitwine kwatana samwe twena ko kuturya kuzurwanisa ikindi echonge kwatena na budget mwana waje muri cyo ko kuyagamba process netandika kare kandi twena tuba involved biza no ma districts kugira ngo budget egi people don't get involved they get involved kureka kizibekera umunyonko yakagiye kwa budget demands z'abantu ekintu kikweta unfunded priorities ni byingi munonga kurenga capacity ya SNTS y'Inkihanga nakushobora ngo out of 72 trillion omushoro gonka into expecting a correcting at 37 so 37 we are home shara 80 okay our current expenditure 28 zozo nkazi giraki zuhaho hato shanga ngo ine kweguza so mwizicho no gwakuzo mu government nchaka akaba president ebyetengo bituruho yaba president ni mandi akagiye kwa budget aba minister of finance so ekingwenda kumumanyisa no kugira ngo challenges ezuruho no kureba how can we grow our revenue base abantu bitu bakaba productive then tukarwanza corruption aho ni inchirizana turwanza corruption tukareba ngo ibintu bya prioritized konka we are constrained because of the resources. Honorable Dan kuza kwendera budget y'amagara mu nshonga ezukutwara esente z'abanyarwanda no kuraguza hati buri family irimo mukiko naro mugurusi either ine shukari ayi no kuzibikira nara ine kuzimba maguru something like that huge expenditure mu budget y'amagara haramu abakachiko akahealth hino ko bashoborire esente zirabenze gore mbazi haba those special cases because amakagari no gategansa mununga. Thank you. Wanchize katingira ona Kateshi ya correcting aho echa okumajinga institution zezo na vis-a-vis effects twin. It's true. Itotwena nyorinye norero mujishe tukatu takwagira mukamaje ya yunra nebindi nangona bakubona Kateshi. But chikeja cyabaho kunga tinkwamya again ayisho y'umwana ngo nico chikureta effect kunga honorable mushe yabagambira tuntagirana nyina muhagira and I have no problem tukoraje nawe no kuteganisa kunga mbeno ingomsha we mfuyi aromshe uko wetu yatakuteganisa no akayi no mukazi we kamaze kutebezaka ndo mukazi akari murongi na savinga j'abantu nagira hata akibaye n'abageni umukaza akora buri kimwe cyona kikira kandi no kuba muronge niki hata bakibana batumshabuze sho mukazogo kunga kari yemfuyi hata umukaza akirika kuba savinga yashora umukazi wanje akora gikonke ndwara yatahirire gikatwita ariko binga bamuranwa ngo bataka ngubundi batakagira icyo batekate ngo mukazo n'umurongi yasavinga je nayakira abagenyi ati barundo ko arashishe kintu acheza kwa hakatunda kanda ngo bambeye bari mukawachikora umukaza churata kazi wanje uko koraje ibintu konke tugira hendwara yatahira waba yageze rata ayitaka tare ko so one mushike natera tsimire yatugizire ronda yendwara yatahira aronda yendwara yatujubutara konga honorable Kateshi yachi ayoje issue ya coffee it is international market determinants the prices kandi ekingwenda kubahiga abantu owito ko bakukiri munongo umwana nyenda ko kubata mamani ngo mweyongere price naza ku stabilizing itwere reka tugire cyo kuguza no bucyagura ha bay etare nke yitwenda kunganti batwine cyo kugira sta ecyo kuguza tu issue yamboze ya health issue ya health yitwine kuhindura strategy emebaze no buto wakugura tukagira zo mu marwaro twine kuhindura strategy tukarga curative tukaza prevention amahanga gona gatwebe mbere gona
gakahindura kare strategy abo ko kuzo mu statistics za menstrual health ubutweka shanje na butano gwendo wareze tukoragura mu marwara neze harwa they are preventable so kutoka kubere tukozirege umwirwaro kabe no shanga 25%. Now 25% zikabe zireze ndware zo kugambe zikwijana bukuru nebindi. Now resources zaitunche tukabe concentrating ngaha 25%. Ngambe umweni tutukura na nyegambere hoti nyenye tubantu ngaba kutureba neto. Aho twashira mu parliament honorable Katesh encouraged me a lot kuza golf. Golf nono gende cye munonga kilometers 18. 10 burizo. 10 bade. Itukumanza no tutka oyihamu borofa ocendeze bishaju. Hatka tejo kuyabenengana that time twari kwingana nyone konchuru kwingana abo kubanka dropping out. Nkakora yonko kwezi kumwe and the response was very good. Ngana dropping out. Hati nimbarebo ko mbyaro. Umuntu navuga motoka argo motoka zo meeting mu rugo meeting umwaza kuri rero nka campaigns no kora campaign zo myanyena yona no shanga batekere ngukando mbanyankore to kusiga ubyo kugira ngo hakire ukwate ati mbe kwatara mu kiganda kwenda kubiri nguta ngobo wagwisaka nakaruno ba wakita ngo nari yato no gashi nabantu gace kandi yo kubaruka hadi buruguza kwezi izoba ushanga ngo umubiri gwaho ngongera ki ebishaju naturally note ko kwija kugira shukari note ko kwija kugira pressure kandi ikintu cya praying aha abantu bona ti aho kuza hona nyoni mbaye ndabantu beje na motoka aparking obugenyi oshitamesha aha munana oriya onywa ohendera na bia otaho byama naturally pressure shukari n'ibindi bizakubaho now taraho ihangari yo no munsi rero kubasa kugira emebaze kumara aha abantu abatakwirinda ndwara so nyenda kubahiga nanye nyebarire munambwe narwo mukaru nyenda garuka yo hati cyande mire kora kare hati I must do it nitutiye kwafuta ho muringo ngo tategereza nakaruru kwa uzabwo baza ko bururu nitutiye kwafuta ho muringo gukurwana sendwara mbiceka bitu hati tenko witu waza kushanga abantu urukubasa futambura kilomita 5 noje arho very tiny boy nkamweta he was my guest at home namwe ntatere kati tugende 2 kilometers kurga trading center ya trisino hamagari uzo wanje twagenda twagaruka 2 days akata kushora munju kandi no mukiro musayizi hato bare yari warashukara bajya ngubishukari yeveronera hora ngo nabake nabone bakwata konka nabene cholesterol indebishoje bingi no bwarbuki so twine kushomesa abantu nka government ukwerinda ndwara of course taine budget yone kubaza fitaho anywhere in the world kurwana kugira embaze kumara aha abantu baba takwerinda ndwara mujije utekana sa program we bari pressure ndiye kugirwara n'aba batagirwara bagirware twatu nebizo bya fizi tako basa fizi to kubura abo kwa mwe no bwiro bwahwire bizo bikaba nke bya hati imwe mbasa kuzo mu studio mugambe mu kugamba konkanywa hindu kuruganya hinkujwekera kimanyuma hinkujwekera emberane yongera kuba kubi iwo tukutureba kwato munshaho oyine muzingahi iyo kwato munshaho yeda chikeje ninga kore nozi biko mbanka oyine muzingahi umuchika chanchona harimo diguri zingahi koko hano uraguruza nkayi nyotingwe n'abatuzo mukahehe banka ze yongire kuze yongire oyine muzingahi universities kakanya diguri mwine zingahi tingwera kuza mukahehe pressure neza ko yongera imbere yane yongera kubandi echa kabiri UCDA ibanywana banje bagambaho bo ndavuga ngo nyoti nkakana nabo akwaye buri umwe hakorgana ahamanya iwe chikure yebuze ahabwe tuhereze kugite ebitongore twabigarizo ministry inguto zabe kizubu amashanyarazi gabe kizubu n'umwana gwabe kizubu so koraza waje tumwe nahabwa India nabwa nyoti kwakanisa konkanye kinkumanya no kugira ngo obwe entama yanje buzire impisi yanye byoya abo kuba kigambari cyangwa icyo nani entama yanje buzire impisi yanye byoya bwanyuma yo kore bitukozire inguto zidahanukire kubambi amashanyarazi twakagisereho umwana gwashuma konka buri umwe nanda kwishongaye nyo nahe yanje
no manya hari umushiri mbamweta Obama nayiyeta kujya twe mbamweta nayiyeta Obama akaza ha TV yemwe yaje tumuri inkore yo natwine kizubu cya mwijuce ati nuwo opposition nuwo katira ngo ngenda kuri ganka zabu hejuru kabagamba muri kutsisira ankore mukata mwijuce katsisira ati nyina mani minji akaza TV zinkisha zari kungamba wacu mwene agire isinjiro ko ntakorga ya isimba burugwaye NRM tino no mumujiro mugongo abatini mukazi Obama no mukazi wakamwimire n'abarabe bakamwima esharo yakaye konga hati yamanye ngo kugamba hari mwijuce kire risk lekizo nguko yo yisidiye mwijuce kuyakwa president no kuyagamwe ko president sente tuzukamara namazima konka no runani propose yangu seko kugira ngo hatwaje ngo urumwaka ubwo financial year esenyi twazitanguto inguto nziterera umarakire twaye umwaka ogu inyingi tuzitahabwegese konka kugira ngo mutwombeke buri karwaro rumwihanga ka health center 3 ndiro shanga musika health center 4 yireme bazi ntuba twataho ubuju bwa bustoha konka butari marwaro so nyoni nyena mutu tushare mutugire akwa nito tukora budget ukutureba barne barita proposals tuzirabamo twayanga ntuba twayanga kungana kugira ngo amwe bane benda ngo bateka ngo ubushobozi bwitu tubugabe twagira ngo umwako gwe sente amani tugato mu kinteki n'ubutine sente zukumara nubwo ahandi twareka za donations tuzireka ogure motoka se ngo umwako utarugure motoka tarakore ese tuzita nicyo basa kuhindura imbere yenshi y'ibintu birimo mutekana sa program hati ngisenze z'abashomesa ba arts bari mu kwesharinga no bajangu ba membaza ba parliament babo bangiye kubarondera sente itoba kushomesa ibya arts kuno turwande twaga ngo babashashure konkecho kiyo mikono ya president kandi kuna kigambe yinara jata ati nore batumwishe mukiba ayine ndwara hatshi mbwene kunenye ndwara hatabashomesi yo bahesente wana ndo batagabu hedwa abo kuba wahira bashomesa sente za ba science no tumukumanya aba science batunga sente bakoresha bazitunga ubatakagambira ngo aba arts bazitunge tubarazitunge tinkwenda kumugamba izina rero bakangira ngo ndimukiyo mbone kambure kumugamba izina ko kaba kutuye abantu bamanya akajya atabasanse batunga sente bazitunga kwara abatakagambira ngo ase bazitunge tubarazitunga nabuje muri gahara ba members ba parliament bukiza ubu hari umuntu mukuru munonga yajya ngo aba atse mutunga sente bakuzitunga ko maka akakumu mukatara ba MP umuzago no pressing button etariyo mu pressing ngo riyo mushijo go unagamba mugwende sente cyamwe munonga nyowe bunabire nyesimbere buhwejoko mukara kahwe hino umuntu akaraba mu stili yajate itwe chistine byona bitwetaga karondo opposition atkani takuza chankwanzi atkani bitwemba bikora chankwanzi atimwe nico uruguto rwakore sutakashiraha mbeni yagambe byagambere akaruka primary kahwire akayina RM wabari banda bamusinga wa NRM wakashara bamusinga washeba bamusinga wigara bamusinga hata ndabuze kwe ntakora hinara imu ahubwo nca abantu mu constituency ezinyetorire zona akabasinga abantu baje mutakoze takora kibina ntakora umuntu thank you katesho gwa hiyagira karwa hinara imu kuba rebe ntakora bahinduro batahundijo dan cyumusha hiyagira karwa hinara imu kuba rebe ntakora batahundijo naho takora kibina ntakora umuntu warondo mugara ubano wa FDC ubano wa PFF ubano wa NRM yaba ari umugara naguma ari umugara ize sate tujiro tumura kuyajwara yero hati ncheke nabasa kujwara hoyi ngana naguma kateshi thank you so iwaje ati nyoni mpagira katesha abwe sate kara juwe no kora yajwara ndijo ati kiwe yawe unara wajwara buru mbona ryo wa PFF ningo ryo FDC ni satcom ni satcom twasigaze dikiganje twahendera kateshi arabantu abakujya mu parliament y'igi tumukora mu mugwanyu ku checking executive for example trillions mwenda kutebwo byo kwirinda umbyamagara akatebwa mu trillions ibyamagara trillions 5 hariho icyo mukwindura ha budgeting ku kwego rwo executive munonga abo kuba icyo kubanza
niko kumwici yagamba process ya budget netandika kare. For example ugo mwaka tubire ntuhinguza icyo bari kweta national planning the fourth national development plan. Plan y'ihanga y'imyaka 5. Budget bakagipresentinga nanka the what we call the budget framework paper. Ikawa presented before the national development plan. Kuba presenting byona babiherezo mu kakiko kitwa budget ito twabanza kwanga ngo minister of finance abanze to kubasa kureta budget utakaresere plan. Twamugaruzayo ya abuko budget yabira resere ekane budget neza kubiri ya trillion za 5 na mushanje kandi mu development plan nibaoreka sente zibashimiye kutomwaka ugo kubanza ogwa kabiri kikagwa katano. So twamubuza mu development plan kanogamba 70 something trillion kandi plan budget kawarita sente kigarukayo ubirete kugarukayo recommendation zone zargira mu kakiko ka Kimosho na mwizice na nobundi ubona kubaza turetire nka budget twagambira minister yahindura. So ibyo kugira ngo parliament ne rubber stamping nga kunga ko the biggest challenge yeruho no kujya hatumwe nke sente zo mushara hatu budget committee neza kwindura oki ninga shinka billion trillion 5 zo muheresi embazi naki hati wa budget no jote mbazi tugiyeho tombeke cyayi cyenyonyi cyambara no. So ekizibe kitwine no kujya ngo sente ninke na priorities ni nyingi. Ikindi kwikizangana naho na batayi banje bamwe no kujya ngo ibintu bimwe nkebizimbe byo kombekwa nka tukagira ngo amarwaro herese ndafoze eziriyo nzombekwa zibanze zikwe takatandikira zindi dene bindi ka sub counted quotas zibasa kurindaho zize zombekwe bwanyuma twaheza kufuna sente. So ito nka parliament ntugezaho ibyetengo bingi at tichazi ko kuyagamba tukaze recommendation konka no hikana boreba ihangari yitu ureba capacity yitu ninji. That is why ito nkabanya Uganda I repeat it twabantu etaga ngo ihangari yitu rigire budget pangu we must contribute. How is by making sure ngo turi productive ngo mwe nakora kasente sente za PDM kubaraze to kazitwaro kazirya ukazito muroji deno kahezo kajote nyendo ruguto rukungarizo witu no kora sente waba funde miliyoni ugire cyo barkweta return on investment uyongere mwe mtwara abiri ejo niyo economic growth kungato kuza kuteka ngo yanga noza kubaho abo kuba umuntu naza kutasente. Ikigambo cyo mwabantu ba shema tusibure program abanyashema ndiyo ninja rwa mjozo nyarweshama Elizoba na nebucheke bindi Nyakashambya nchakare ntumarira 8 days of accountability koreka ebitukoze imyaka ena kandi nimbasima mnonga gwa rukunda abo kuba igirukunde yinkureba embazona n'abataratuhagire bona ati nibegita hamwe mbene kirishema tinga kireba gabanya makuru abawe ni njyana bamba kusiya makuru n'icyamana mnonga bona rudani Kimosho ememeji ya parliament ko program ko n'umugambo sho tumugirigiro how come abantu b'igitwaga ka parliament 70% twatunga mu kibuga nijabo of course issues ni nyingi konka mejare but one critical issue is economy yitu ekiringi. Now civic education omubantu ekazahiguru kiretera demands z'abantu zazahiguru and because abantu bagunjukire munonga omu civic education ngambera nabo bagizere demands ziyahiguru ezikubaretera zitashana n'entasi yabo akuba entasi ekiri hansi. Now gap ejo eri kubaho omu byetengo by'abantu vis-a-vis ebitu providing nka government member wa parliament no first casualty na rugomo no war kurugomo natural muje yanagambe cha fundraisings wano reba ebi mwe government yakwenekora byaba bitashikiriro mu bwirogo nubakureba oshango shime kuine budget buffer budget yoko biketaringira. Now hatu kuba utabiketaringire
hatiwe nka member wa parliament niyo oba first victim because emironi mingi nituzo mu parliament ugamba ushobora nangwa n'ebintu mwe bija konka ahamuheru omuntu waza nozo mu field no campaigning wene kushomesa abantu munonga otherwise nibaza kubuza ngo hati nyowe wansigira muki so wa fundraising wota muhere sente nobu wazi zazitashire muhendo gwakwenda hati nayeba ishu so abantu kiriyo mu democracy ento munonga abantu bene kushomesebwa abantu ine kurwanisa okucendeza sente on politics because it's a challenge politics ziti ziri mu sente nyingi twine kucendeza so ebyo kutukubira reducinga na mortality rate ya members wa parliament nangwa na other leadership agwa no yebuza no bugana ka kansara wa Amurika nazo fundraising 10 oyebuza hati nata yuchi katini na mushara so abantu bakazo abanyakazo of course no kubasima because ntwireye birebi kandi nubasima no mekozo nerebeka ndiyo ninza sheshe ishomero twinayo program y'ishomero ninaona meeting n'aba chairpersons b'amagombora gamwe tuzayo no kuronda karuru ka president akwati tucire mu kakazo president twenda kumuhiga nazindi igana nozumanya ndazuriyo nemwe na zoro zingaye ibiri zo twenda kumuhereza amurundogu sikwenda district yona kutsisinga so nyenjera kubebaza abanyakazo kandi tugumizemu amusinje ogwo gwentunguka ebari munongo yo nabo ni nsima najyangu nyibarize mu juce yabugamba amazima najyangu bo abanyakashongi urubuto rwabo budget rukabura mu akanya hakaboki ni nsima ya Evelyn aribana ni notureba kandi oguma mweta afande je busumwesije na ibembera sako yabarema kirhura ni witwa kusima mushi niwe n'ikigambo cyo kusibura tugende twacerero we bari nonga imwe abakutureba njya mwareba habwenje twine kugira ibintu bitakushana kugira ngo banywana banje abakwa kugira cyabeba bashigendera inga batashigendereye konka kikabeba hagira wacigamba abo kwa nore babine ngambe yabo na nyine ngambe yanje kandi ngambe zomene zetagwa mwene kwa kugira cyayeba yo bakigendera inga batashigendereye hagira wacigamba ha TV nkaha ningo parliament dene cyamuhero nyewe mwijuce umukaruru kanje kabuheju ninguma ni ndifaringa nyuma na hati inwaiza ati nyizire buheju kubinga FDC mwene mbere mbuye ntatu ubunyizire ubundi je mu FDC watu wakubinga iyo program yawe iri yo kubinga FDC ati njurigiremo hatu kwisimba kureke abo kuba twene ngo ijo yizire kubinga abanyakwera kamuze ikizu cyabuheju n'inguto zitaka uire kurungi amashanyarazi gataka n'ibindi hati mwijute n'inguto mbi n'indwara ni polio ni shukari ni pressure yuzire kubingaki so nkibana cyane abakuzo mu karuru ugire program yawe ujye tatinyowe kundabe member wa parliament kundabe kansara kundabe ki ninza koreki yakoreki ngote tunyize kubinga kateshi ize kubinga kimosha kimosho kwata kwesimbiro yokagambirije nimbendeza imwe abari mu primaries mwena nimba hagira abakutunge bendera mwena muzitunge na nyabanje bona nimba hagira nk'abanyisimbiro bona yuko nebenda bona nimba hagira batunge bendera bagume nazo ewe MP tumwine kongana bwende kandi umuntu yashabe bendera tinga ngo batajimo bamuhereze bendera konka member wa parliament wari tkoziriki tumwine yanje bendera bakajimpe 2016 yanje ne ya 2016 and beyond na nyene nkariyo mugurisa abantu babugarihe umuruka ubuhonera udana cyumushaka rugamo bari kutureba batunga kumanyisa bangu bugarihe yona ya kureba tayari west abo program age kandi tugumara funsi umunyibanda yanayibaza MP zo kubanitwe twenda kwibaza honare budana cyumushaka utayira mukashishaka twakuteganisa bugarihe tihi abo bare narebo kateshi kurugashe mu municipality wa wawen hi kure ko rugutora mu ebina mbora uje France ni wawe ntare konka twakusimo kubanitwe aba tureba batwatira kamera batugera mu control room producer with Cliff wabare nabandi Boaz wa Mongolia turebane saviteri kujarwa mukaga abangaze bindi bibona konka mukama inamani